Genius is genius. Genius is live plus. Genius is live close. Staje tragove. Sad kad viš njega, nema je neko ko je to uradio, malo mu jebe, znaš. Da. Nebitno je zvuk ili je Držimo se. se popeo negdje, ne znaš. Da. Da drugi gledaš što radio malo, znaš, reverse engineering. Reverse engineering, da. Pratiš da malo gledaš što radi i provališ radiš ti. Da. Bukvalno. Možda neće biti najbolji na svetu u tome, ali znaš, ono. Da, brate. Mirim, brate, Da. svoj to znatiželju, znaš, ono. Koliko je to, brate, ko si dobro to rekao, brate. Aj mi, taj lik što je uradio i što mi pokazuje što sam ja poslije skont kak ide. Da. Ako Thank smo you, imali, God. to smo prošli znanje Ingrid. Od poentala da bi. Tam možemo buda. Može. Ajde nešto kao, neka trava, ali možda ima i da izlazi. Ja nema vamo. Ovdje ne, ajde vam. To će biti kafan der. Please, I don't wanna be lost. I onda, pup. I you're not fucking lost. You can be, how the fuck are you gonna be lost? Znaš, o navigacije. Kako daš? Kao da se ja dam taj trip pošto. Dobro, ja znam prilike da sam, znaš, ono kao. I ja znam od prilike gde sam. I ti znaš da ja znam prilike. Mogu bi da ti pokažem na mapi Srbije. Ali negdje dole, malo dalje. Možda bi malo i na nišani od to na dole. To je to. Ja. Svi smo Fantastic. Because we're hooligans. Because we can do it like yeah, that. we're fucking hooligans, yeah. Crossing the street. Where there is no sign. Da. And everything is animated, so what the fuck is going on? Ja, kako je glupo, a mi je ostalo zašto je toliko glupo da kao... Ne mogu, ne znam tačno kako rečenicu, ali u kontekstu kao štreberski, kao u smislu za humor, šala ili šta već, ne znam ja. Kao dolazi štreber i on piše 4x4 džip i kao stavi jednako. 4x4 džipi sve jedno. Pa napiše mu kao jednako je na džipu kao i smeje se kao štreber u ovom liku, nekom, nebitno ne znaš. Dobro. Mislim, idiotsko. Da, dobro. Ali to je bilo idiotsko da mi je ostalo u glavi. Da se pamti, to ne znam zašto. Da. Koji dolazi, koji dopisuje mu jednako i upisuje kao... Aha, nerdovska fora, da. Da, kao rezultat, kao napiše. Sve sam skontao. I zaboravim. Dobro je. I zaboravim. Kao, i pa. Znaš kao, na jednom mjestu gdje si rođen, kako si odgajan, kako si šta moj jedna uverenja o tome kakav je život i svijet, šta sme, ne sme, kako se treba ponavlja, a ovi tu pored njih 100 km su na brdu lupam, znaš, preko neke reke, totalno drugačije, razumeš? Da, brat. I sad ti nekom objasni pojam, ovaj moralno kao, pa to je loše, treba to raditi, ovaj to radi do dođenja, svi koji njega to rade, njemu to sve normalna stvar, znaš. Ovi kanibali tamo, ono, ove jedu ljude, znaš, njima je to... Če bi kod malenac vidiš ovi jedeš ti jedeš svi, normalno, znaš. Da. Kako se tek neko objasne to nemoralno, ne treba da radiš to. Da. Ko radim nije ništa, kao svi normalni. To je male bušmane, kao znaš. Ima smisla, brate. Ne bi ga radi. Ima smisla, brate. Koliko ti kao nešto kontaš, kao. Na početku ti sadiš ovaj kalup Srbija i tu ti srođen kao, aj, Da. da sam zatucan i zatvoren, onoga ima klešem do 70. godine, da.
Aha, ovo zašto sam Balkanac, skloni. Oj, joj, meni to još nije dotle došlo, dakle, da je tako. Nekako skontam šta ko ima pripada i to šta ko je, ko ima, ko je... Ja to, brate, ništa. Pa dobro, to nekakve specifikacije, jebi ga lakše posle spontačno se dešava. Imaš neku strukturu u glavi. Sve to da ja. Ako ti nije da ja napraviti ljudi, kako znaš umeš? Nađi se dobro. Ako nema ništa, idi dotle da budeš zahvalan što si živ. Da. Da. Kao i što je bilo juče, i što će biti sutra i opet ko zna koliko. Kao još ne znaš ti koliko. I dokle, ne znam dokle možeš dok ideš, što se dešava. Da. Okej, kao. Apsolutno. Žinskom, to sam nekako, ajde mu, ja. Havarija, već. Zašto je semafor, dakle, na... Te brate, te teški randomne stvari, vamo piše, s jedne strane ulici piše Husinskih, s ove strane Husinskih. S ove strane na čirilici, s ove strane na latinici. Jesi ti imao trip, brate, da je ovo semafor za ovaj pešački prelaz koji smo prešli? Jesi vidio, brate, semafor? Da. Si imao trip da je za pešački prelaz, brate? Da, nije bio ni za šta, nego za pumpu, šta je bio? Nije bio za pumpu, brate, nego za... ovo drugo. Pešački prelaz? Za put, brate, za put. Smo sjebali nešto, šta? Ne. Tu smo prešli crvenu, pičku, tako nešto. Da, po pešačkom prelazu. Da. Kada to već po automatizmu, pogleda glava, nemoj sad daš, izađem pred auto, kao, Da. to je bilo zanimljivo. Survivor. A? Nacepaš ljudima da je ono surviving, brate, znaš, najvažnije, brate, znaš. I da se mora da bude usklađeno u skladu sa tim, razumeš. Kao, I'm a survivor, razumeš. I onda 10 dana nije ništa, ono, lagan si, razumeš. I ti ono kao, where's my, I'm a survivor, I didn't survive, it's easy, razumeš, and taš. Igram igru, pogodi koliko ima sati. Sat D? Da. 6? Misliš da je 6? 6. Ja mislim da je... Pa... Pola 6. 5:29. Fuck. Op. And that would be the second part, I think. I think, because I don't know what's gonna, or when, or what, fuck. Yo.